uwi ng nagpon. Nah, saya kembalihan. Ako sang sikonon tabagan lang kayo sakam mo din namang mali. Di nga buhay durayat eh. Ano lang ka nang gabawak ko namang ulosin? Ate. Abu ano mana motori? Kok nonton? Sampai orang kita itu. Jadi panglima baru kesehatan atau kami mengharapkan kami raja ni hulu nak mengatukan saya serohanan di pasahat tamu argueti pasahat tamu ring situ suara Tuhan pagkain mo. Sayang dia matong tujuan meron. Apot pasu-pasu akala nanti itu akala heramon ng burmon. Asa iboto na siya pasang waktu kami sa raja ni hulu.